Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Adelio at agabingget. Kastimanti ko nana. Dear Mr. Lonely. Nadaanak iti gayem at traidor. Ket daytoy tinangipaay kanyak iti leksyon. Bueno, papagayam. Intay dinggen ti pakasaritaan ti pagayam tayo ani Delio. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Rumuarak ba kay? Papanamanan. Akita kami kan ni Pare Leo. Anya launay ayat ada iti dayja alay yung awan kanya. Anya ka din day ta damdamagam bakit? Kasano? Naragragsak ka no iso ti kadwam. Adu pa yan ti oras mo nga iso ti kadwam ngam iti siyak nga asawam. Pagselselosam jay padak alalaki. Kasano adyak pagselosan? Kat adu nga oras ti ipapaay mo kan kuana. Ammumot nga iso ti kadwak iti trabaho. No agkita kami man, may papan iti trabaho. Kan inom, kunam Ay kat karaman ti inom ijayin aba kahit. Kakaasi kayong agtrab-trabaho. Ang laklakaan nyo laang ayinom ti kwartayo? Kat kagangay aba kahit. Day talaang matipagliwliwaan mi. Tanarigat kat ngarud ti trabaho mi. Wanan, makaammo ka no iso ti kayat mo. Anya pare, sa dino ti paginamanta? Sa dino pa'y kumangay, iti ayan ni Olive Kailiw ko ni Olive. Sika talaga pare. Imbagta sana makadkadlaw ni bakit mo nga da Olive mo. Makadlaw no ipadlaw ko, pare. Ang ano saan ko nga ipadlaw? Oh, di saan makadlaw? Talaga nalain ka nga gilem nga pare. Diskarte laeng pare. Oray may papaniti kwarta, nalain ka adumiskarte. At the sideline mo asaan nga amo ni bakit mo? Kunam taad da amok apag sidelinean. Sakmot ko mati at the sideline na pare. Saan abali pare? Tamairan ranod ka mat iti masapsapulak. Sa bagay mat ka diya. Libre ti inumak ko naman. Iswa na swerte ka lata pare. Agam naswerswerte ka pare, ta makatiks ka. Basta awan sa bali apang ibagbagam sekreto talaeng. Well, pare, makailamangak mo't kat iti sekreto. Nasaya at mat ngarod no kasta, pare. Kadwa pa yan tayo taalayo? Shhh! Tangiwat mo. Saan mo unay apigsaan? Tamangan numangag na ka. Apay namin ang kanayon mo nga isurot. Sikalatan ko mati umay. Amangan no agipulong ka ni bagat ko. Numaamon na ngay mayak na ginom, asaan kong insurot. Anya nga mintisan mapangayatan kan kwa na aya. Kat no pulos asan nga gastos. Sikalang mati gastos. Anya ngay nga road, kat awan mo't kwartana. Nagpuskol kat ditirupa na apay libre latan Bay-bay amlatan. Bagit di, tadakad kadwak nga umay mang sarsarongkarkan ka. Kayat ko no sikalaan. Diyak pagan ano ti kadwam. Ala, saan mulatan apan pansinan ni Leo? Tapno saan ka ma-stress? Sika mo ti masabag ko anak ko. Kat nabartag ka manan. Ay kat, gagangay na ananang. Imbag pa'y ka ta ibarbartak mo laang ti kwartam. Saan mat nga amin kwarta kat ibarbartak ko, nanang. Ikanak man nga ron iti kwartam no adapay na batay. Mabit lang, taykan kayo. Awan samot kan kwartam. Ako nanang. Naidulin ko gaya man di kwarta. Umay kayo, ta agsublay tayo iti nagidulinak. Ta ikan kayo. Sa dinaw tinangiduli na iti kwartam. Basta sumurot kayo kanyak. Anya nga ti aramidon ta diti ayang ti Cavite. Mabit lang nanang Daindulin ko dito'y akwarta.
insaksak ko dito bato. Apay adito ipay kipangiduli na miti kwartam. Kasanumot nga minanang. Kapkapan nak ni Elvino sumang petak. Kat alaan namin ang kwarta. Anya. At itis hangaribo, nanang. Kwarta yun. Ala, agawid kayo. Kat day tangay na batay. Ay, idulin ko niti sa bali adisuan, nanang. Daputan nakita yon, tinang idulina. Nala, agawid kayo. Agawid akmatan. Nabartag ka manan, alagawid. Sikamat bakit? Apay, san kapailaan naruam kanyak? Dayjay manan aleyo ti kadwam. Kat, anya pa'y ngay bakit? Kaano nga ta aya nga agsina ti dalan nyo iti dayjay aleyo? Agsina ti dalan nga ibagbagambat. Tapno awanan kadwam ang mapanagin inom. Apay akagurguram ni Leo. Awan nga rod pa nagtalak ko iti panagruprupa na. Gitam, tamang ano aginaw kamatan. Kahit pagin inawam ni Leo. Pakpakawan, Delio. Jak pagan ano apaginawan dayjay aleyo. Kasano? Awan maddagas nga aramidin na kan ka. Hanggang apay akaguram. Apay niya itakalaan nga umay. Mailiwak unayin ken ka. Makapaapal ka talaga, Delio. Ada kumamat kasta kapintas sa mga rakop kanyak. Hoy! Bastos ka. Sabit ka lang arudan. Awan pa'y panagbain mo. Anya ka di, sweetheart. Napudot sakit di ti ulom, Saan man nga minada kami ti sipsiputan? No kayat mo, mapan kamat agbirok iti mga rakop kan ka. Saan kat asurot-surot ka ni Delio? Agunget kamat ka na din. Kasano, katda kami mati sipsiputan? Ay, pasensyakan, ading ko. Ala, di ka kuman agunget na kasta, madadaal ti pintas mo. Pare, pasensya amla kuman ni Olive, Kasaon to man mati chicks mo, pare. Tapno, saan na ka basta bukawan latan? Ano kasi nga min, pare? Bayan na kami latan. Saan ka sumamsampitaw iti saritaan mi? Aginom ka latan. Talagang ay sakit mo mat di chicks mo, Kaslawan nagkaduan tano kasta. Saan matagas ta, pare? Diyak lang amin kaya tiriri. No di mo kaya tiriri, bagbaga am di chicks mo. Kas di lang rudan ti trabaho na, lastog pa lang. Dandani akong makadano ni Jebalay. Idulin ko manan iti ayhan ti kabete ti kwarta. Narigatan no kapkapan nak manan ni bakat ko. Nasaysayatan ti agsigurado. Nasaya at tadakan. Sige, agidasara kon tamangantan. Saan ako namangan bagat? Sigalatan di mangan. Kaya't kung di maturog, agdiretso ako niti kwarto ta. Ala, makaammo ka. Sige bagat? Sumral ka kung niti kwarto ta. Talaga makaturturog ako. Kaya't kung di maturog. Ne. Apay ngay? Agtudo matan. Saan pa'y matachimpo ti panagtutudo ita? Apay ngay? Tain tudo na matan. Ne. Esos. Kasasano ngayon ti kwarta kain lamang ka? Ay, masaduta ko narumwar. Kan, mas daw lagi din Elvi, nurumuhara kamarin. Awagakit din ni Leo. Taiso ti ibaon ko ang mangala iti indulin ko a kwarta. Isurok latan, tinangidulin na. Leo, ita lang nga nagkita ta.
Ala akong ti kwarta nga impaalakan ka. Pare. Ani akwa? Pasensya ka. Nagastos kong ti kwarta. Sana ba sukatak to? Anya? Saan ka matgayam ang mapagtalkan, pare? Anya ngay ti usaran ta ita nga ginom? Sukatak tumat lang, pare. Kanayon ka lang arudan nga ilibre. Pinagintirisan pa ila ang ti kwartak. Kunak lang arudan na sukatak. Kat, kaano nga asukatam? Diyak la mamati asukatam dayjay. Kasapulak itan dayjay a kwarta. Gapo iti babae, isaguraan na kon. Gapo iti kwartak a ginastos mo. Gapo tawan usaram iti babae, kaguran na kon, kasta? Awanan bain ka agayam? Sika lang arudan tinagbasol. Sika pa iti adaganas ng agungat. Manipot ita. Saan kan nga isurot nga ginom? Ita, agnakam ka ba't nga tan? Naamwa mong tipod no nga ugali ti gayem mo. Mabalin ka niya kasarita ti boss mo. Utangag pailaan ti inuman ta. Bayadag tumatlaan. Okay. Umanugot mat siguro dayjay. Gapot a regular customer ka mat. Alang arod. Ayabang ti boss mo, takasarita. Okay, mabit lang nga ron. Anya ti masample mo? Madam, siyak ni Delio. Regular customer dito, oy. Ita, anya ti kasapulam? Mabalin ka di nga utangag pailaan ti bil mi ita. Bayadat tumutlaangin to nagsuldo ak. Ala, tangay regular customer ka? Sige, umanugot ta. Ngam agibati ka iti item. Ada ka di item? Ada, ma'am. Sige, taibatik. Tangay manugot matibos yung nga utangag ti bil ta ita. Aginom tangarod, aging ga iti kay kayat ta. Kan awan disturbo ka data. Gapot awan dayjay aleyo. Saan aniliyo ti pagtungtungan ta? Madadaala ang tinaragsak ng aldaw ko. Awanan ka itibain, Delio! LB, anya ti aramid mo dito? Impod mo amin kanyak ni Leo dagiti aramid mo! Anya? Pang-asim ko, mamisis. Saan ka nga agiskandalo dito? Apay kit din asa anak nga agiskandalo? Kat nakitak nga dasal sa labayan ti asawa! Pagtungtungan nyo anasaya at daytoy. Saan adito'y ti pagapaan nyo? Ala, iyawid mo ti asawam. Kat agtungtung kayo anasayaan. Sorry, baka pang-asim ta pakawanan na kuma. Pagpalpalabasak lang iti oras da dya babae. Adda pa'y gayam sideline mo ajak amo. Kat iso ti pagtataudan ti usaram iti dayjay a babae. Ikanak pa iti maudi ang gundaway, bakat? Agbalbaliwak, parakan ka. Sige, ikan ka iti maudi ang gundaway. Ngam adda kondisyon ko. Anya day ta, bakat? Manipod ita. Saan kan nga uminom iti arak? Kan balay trabaho lang ti rumbang nga ayan mo. Uwan, bakat? Diyak mo't makitkitan nga agin inom ka, Delio. Oo, nanang. Insardeng kong ti aginom. Gaputan amuan amin ni bakat ko. Dagiti kalukwan nga aramid ko. Kasano, anamon na. Nileyo tinangipulong iti asawak, nanang. Anya, saan aya nga isabsabit mo iti inom dayjay a tao? Oo, nanang. Hanggang traidor ti awanan bain. Hala, bay amaw na. Oray kas di kinaramid na kan ka. At dalatamot pagsayaatan na dayjay ang napasamak. Gaputan na isardeng mon ti aginom. Sabagay, gusto kayo ti nanang. No anak lang nga napakawan ti asawa ka. Ang mga binugbog ko dayjay alayo. Mabalin ka ning agsarita ta, pare. Awanan ti rumbang apagsaritaan ta. Nagpuskol pa lang ti rupang magpakita kanyak. Pakawanan nak, pare. Labit laak lang.
Diyak nakapagpanunot na sayat. Mapakawan ka man. Ngam saanan nga agsubli ti sigud a panagtalkokan ka. Dandaninak insina ti asawak. Gapo iti inaramid mo. Ulitak pare. Pakawanan na kuma. Ala, pumanaw kan. Kat saan kan nga agpagpakita kanyak. Tamang numakita na kapay ni bagat ko. Kat agsubli iti lagip na. Ti basol an aramidak. Saanan anay subli ti sigud a kinasingad mi kanileo, Mr. Lonely. Ngam ureno kasta, agyamyaman aklatta, tagapuken ko anak, naisardeng ko anaming pinsan ti madi nga aramid ko. Kastan ket agyamanak. Ti pagayam mo, Delio. Agyamanak pagayam Delio, iti dahi ti apakasaritaam, ket ti makunak, amin at tao amaam-am mo, ken makasiningad tayo, at dalat taadal, ama ipaay na kada tayo. Ken amin asaan anasayat apasamag iti biyag tayo, aramiden tay kuma apagadalan. Bueno gagayem, ditan tinaggibusan ti pakasaritaan ni Delio, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely, inyornos kanin surat para iti script ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Peclay. Sound effects, Joffer Anas Basit. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y na estasyon. Agyaman kami, itin kay panagdingeg. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagayam nga agnagan iti Grace ataga La Trinidad Benguet. Ako nana, napudno ak nga agayat, Mr. Lonely. Naragsakak no maipaay ko ti kayat ti boyfriend ko. Ngam apay nga itilikudan ti kinapudnok iti boyfriend ko, ket impaayan nakpailaeng itiliday. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Grace dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Oh, adoyan ti kwarta abulbuludam. Agyaman na, Grace. Impaglakid din. Tada ka na singbat, akaayan-ayat ka. Wan, basta para kan ka. Grace, atay pagakan ka. Ngamin, padakadwak ita ijidagos ko. Ha? Kadwam? Wan, kasinsin ko. Kaya't masikog. 3 na tinagan na. Ha? Pamilyado ti nakarelasyon na. Kaya't nga ipapatay ti asawa dyan nakarelasyon na. Anya? Kaya't naku na kanyak ti ama ni Trina. Ano mabalin? Makipagnaad kumapayla kanyak ni Trina. Ha? Adayo nga minti ayanda. Kaya't saan da mabantayan ti anak na. Iso makipagnaad payla kanyak. Naikat nga miniti trabaho na. Kaputa ka na yun arang-arangan tayo asawa ti nakarelasyon na. Kanayon na mapan-aparen. Kastagayam. Kat? Dudwa kayo, ijay dagos mo? Oo na. Awan mat sa bali ang pamanan na. Sagat, dandanin aganap. Kastagayam. Inton makaanak, agawid to ni di lugar mi. Saan ka di anaalas? Adudwa kayo laang nga agnanaad, ijay dagos mo? Kasinsin ko man. Uray pa'y. Awan dakes na tagkasinsin kami. O sige, ngam kayat ko amam-am mo. Mabalin ka di ayam amom to kanyak? Ay kagawa na. Intay di dagos ko. Tayam amokan ka. Iso ni Trina, Grace. Kumusta, Trina? Nasaya at mat. Sige, panawan kayo pa ya. Mangisaganak iti merinda tayo. Sige, Paul. Trina. Sa dino ti pagturturugam. Iti ka di silid? Wano, dito'y salas? Iti silid.
kat dito yung matsupa ti pagturugan ni Paul. Kasta ka di? Agkasinsin kayo ka di talaga? Ha? When? Saan ka di maalas? Adudwa kayo laang dito'y dagos na? Akas lakid din agasawa kayo? Nang rona tamasikog kapay? Awan parikot kanyak. Mas kay kahit ko pa'y dito'y apag naadan. Tamaaywanan nakanaimbag ni Paul. At dahil sagot ko kan ka, Grace. At to'y Ha? Wow! Kan-kanan? Nagimasan? Nagluto ni nanang ko iti dikat. Isuan nalagip ka nga ikan. Talaga? Agyaman ha? Di ka nun tayo intun break time. Ngamin, saan ko akabaulan nga ibusan day ta? Tanaga do. Wan. Ti importante, kat maramanam. Talaga paborito ti kan-kanan din do. Agyaman ha? Hoy, Dindo, apay ani Grace na ang tinikam itikan kanin ngay. Naimbag laangon ata saan ang naimot, kat in-share na kada kami. Ha? Kwa? Hoy, sumarteng kayo man. Kan-kanan nyo lang haroden. Sumanao kayo pa'y lang. Ay na, bayam idan, Grace. Kastada talaga. Ay, sutilda talaga. Ala din do. Agmerienda ka matan. Mabit lang, tayalaan ka. Nag-time in kan? Amangan nyo nalipatan manan. Wan, nalpasan. Grace, apay asaan ani Dindo tinagbalin akayan ayat mo? Ha? At least day jay. Dakal ti sweldo na dito opisina. Kan nasingpat alalaki. Anya? Sa bagay, no iti lang ha, mas natataar jay security guard a boyfriend mo, ni Paul. Ore security guard lang ni Paul, taay ayat agmat. Okay. Awanan maibagak pa'y. Mala, ingkan iti lamisaan mo. O sige, agkuyog tanto nga agawid kalpasan ti trabaho. At ti share ko iti abang ta, Perla. O sige, taagbayad akto inton agsapa. Ta sigurado, umay to ni Mrs. Lee nga agsingir. Manginaan iti abang ta. Nalakapay kit di tasagay sa ta iti kwarto. At dasalas kan kusinatan. Kat 7,000 lang. Sa bagay, agkudwata mo't kit di Kandak kalamot kit di ti sweldo ta iti opisina pagtrab-trabahuan ta. Iso ka ba ulan ta, bayada? Wen, kaya't ko daytoyan apag na edan, Grace. Nangingina pa'y kit di iti daduma Sa bagay. Alay, hinta maturugan. Tani, adda trabaho tayong tunbigan. Sana pa yung makaturog. Pampanunutam ti kakabkabalay ti boyfriend mo? Wen, kas lang aming imposible. Nga iso a babae? Makipagnaod ka ni Paul? Kasingsin naman ako na. Agpapanpay. Dudwada iti dagos ni Paul? Obserbaram ida Amangan ket dimat no kun kunadala ang agkasinsinda. Tagayam adda relasyon da. Amon, kasta ti atap ko. No kasta, agpaliw ka. Adda tuk-tuk-tuk. Amangan no ti boyfriend mo dahi ta. O sige, ingka maturugan. Ta siya kung ti mangilukat itiri daw. O sige, agkapikan mangan ka. Nagyaman na ka, Grace. Kumusta ni Trina? Pag may message dagos ko, agawid akmat lang itong madamdama. Narigat noon kadwa na, takaasiman. Apay pilang amin nga imay ka dito Di ka pala nagdiritso ang nagawid. Kaya't ka nga rin mo ta makita. Pangasim, tadi ka kumagungan. Wen gayam, kaano nga aganak ni Trina? Diyan ka mo, basta asidagan. Kasta ka di? Ala, mangan kan, takalpasan na, agawid kan, takaasimat ni Trina nga agmay-maysa. Perla, kuyugan nakman. Mapantag paliiw iji dagos ni Paul. Anya, uray siya, iraman mo pa yun. Saan na bali tawan mo't sarak ta ita ta Sabado. Iso ako yugan nakmatan Ay, manaktak ka iti panaglabak.
Sapay nagado ti lalabang kita. Aglabatan to inton sumangbet ta. Sige man langan. Kuyugan ka. Ni, nakakandado matiri daw, Grace. Wanyarwad, rimwar dagayam. Amang ano naganakan tay babae. Ha? Awan tao di ta, babalasang ang nagpipintas. Rimwar dagiti agasawa. Ha? Isa din no tinapananda, tata. Jakamaw. Makakatawa ka dagiti nga agasawa. Uray adada di tao'y paraangan da. Kat agin inagakda. Anya? Kasta ka di, tata? Wan, nakitak ida-idi kalman. Agin inagakdakit din. Adi dakat sumprak. Ta iti unag ti pagkisanda. Anya? Dandani aganak tay babae. Isu ajay lalaki ti aglablaba. Adaw ti nakitak abadaw ti maladaga. Ngayon sa lapay tay lalaki. Wan gayam. Kapin ano yaw? Kwa. Ay, pagayam ni ida, tata. Di ka matagaraw di ta nagtugawam, Grace. Sipod si mangpet na. Intugaw mulat ta ditan. Kunak man nuglaba ka. Pampananungtag namin tinakunan si lakay. Amon, Grace. Mamati ak itimbaga na. Nga agasawa da Paul kanti ko na akasinsin na. Saan ko apat yun? Ay nano siya, mamati ak. Kat adakin ka ano kaya't mo ti paluko iti boyfriend mo. Perla. Si kaamis mo ti mang takwat no pud no tinako na tilakay. Ngam siya talaga ang mamati ak. Apay nga imay ka diti dagos ko, Paul. Rabiin na. Asino ti kadwa ni Trina? Kabalan na tag may sa... Paul, ibagam ko matipod no kanyak. Kasinsin mo kadi at talaga ni Trina? Wano ka relasyon mo? Ibagam tipod no, Paul. Sa anak nga agungan. Basta ibagam tipod no. Kasinsin ko. Saan nga min anak ka papati a kasinsin mo? Patyan ako ma. Ayayatin ka, Grace. Ayayatan ka. Ayayatan ka, Paul. No may papan ka ni Trina. Awan pagdanagan. Gaputa talaga kasinsin ko. Kan may isa. Sikat ayayatek. Kat pangasim. Tasan ka kung mga agduadwa kanyak. Ayayatan ka. Kat saan nga agbaliw dayta. Paul. Hello, Paul. Grace, pangasim. Kasapulak titulong mo ina. Ipantay ta ni Trina sa ospital. Awan mo't kwartak. Anya? Tulungan ako, ma. O sige. Ibagan mo sa tinong ospital ti pangipanamkan ko, ana. Tama panak ijay, itamat lang. Adda ni Trina iti delivery room. Wen, katagyaman ak tayo may ka. Awan ka. Awan ko mati nangalag iti ingatan ko iti masapsapol ni Trina. Paul. Kasanumot ngamin. Into and bigat pa ila maalak ti utang iti gayam ko. Apay, saan ka kadian nagsweldo iti paggugwardyaan? Nayutang konti sweldo. Anya? Siyak ti kadwang pala ita, Trina. Gaputan nag-duty ni Paul. Sana bale, Sabado mo't ita, katawan sa rag ko. Kasta ka di. Trina, kayat ko mga ibagam tipod no. Adda relasyon nyo kan ni Paul, saan ka di? Ha? Saan apod nung agkasinsin kayo? Grace, kinapudno na. Uray siya kat masaksakita anak man. Gapot aging gaita. Kat adda relasyon nyo. Anya ti kayat mo asawan. Agayan ayat kamin. Sakbay anagayan ayat kayo. Anya? Kanaayon idi ni Paul iti dagos ko.
kat ijayan amat maturo. Ngam idi masikugak. Imakarakon iti dagus na. Tanagsardengak matan iti trabaho. Anya. Saan ko nga inaklon nga adda relasyon mi? Idi damo nakita ka. Gapot agam akak. Nga amangan no agungat ni Paul kat papanawan nak. Oh. Nagkarialiklikan na ka. Nga maging kaita. Adda pa'y la relasyon nyo. Kaya't ko apanawan ni Paul. Nga uray amok nga adda relasyon nyo. Nga kasano akuan. Nang runa tadan anak mi. Ay ayatan nakakadi ni Paul? When, Grace? Ay ayatan nak. Amin na pagsayatak. Aramidan na. Iso apang nga asim. Ipabusoy mon kanyak ni Paul. Maawatak mo apay nga adalang arudo ni Trina iti biyag mo. Ngam inaram nakpailaan. Ita, awan mat siguron ti makunam, Paul. Tinulungan ka iti panagpasngay ni Trina. Kwartak ti ginastos mo para kanikwana. Amin akayat mo, impaay ko. Kanayon ka nga umutang iti kwarta. Kat ikan kalata, nga oresan ka nga agbaybayad. Grace. Nagpus ko laon ay ti rupam. No aging nga iti gatas ti anak yu. Kat siyak pa'y laang ti aggastos. Grace. Lipatan kan. Kansan kan nga pagpakita pa'y kanyag. Ay ayatin nak ako nam. Ngam pagbagbagasan naklagayan. Pakawanan na, Grace. Diyak kayatin amang ngagnoan yaman ti ibagam. Maudi day tuyan apa nagkita ta, Paul. Saan ka kuman nga agpakpakita pa'y kanyag? Nagsakit a panunuten tinapasamak iti love life ko, Mr. Lonely. Ket aging gaita, makasangitak tunggal malagip ko, ati inayat ko alalaki, ket kwarta lagayam ti kayat na kanyak. Naimbaglakit din, ta saan ko nga impaay ti amin ko kenkwana. Alakastan, ket agyamanak iti panangidrama yo, iti pakasaritaak. To'y pagayam mo, Grace. Agyamanak pagayam Grace, iti daytoy apakasaritaam. Husto ti naramid mo. Asaan mo nga impaay ti amin a panagtalek mo kini Paul. Tano kasta tinapasamak, nalabit nga agparparikot kakumaita. Ket kasta ti aramidem, no addanto pa'y sumaruno a boyfriend mo. Di mo ipaay amin a panagtalek mo. Ala, ikarigatam ti manglipat, Grace. Tadumteng to ti lalaki a naikari, aparaken ka. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Grace iti la Trinidad Benguet. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kin insurat para iti radyo, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagayam a nagpailingad itinagan a Henry, manipod iti Ontario, Canada. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Babaan iti YouTube.
Mamon-monitor ko dagiti drama yo. Iso anaawis matuirik na amang ipatulod iti pakasaritaak. Awagan nak itinagan a Henry. Naalak ti si Bubukel a pamilyak dito'y Canada. May sa nurse ni Mrs. ko dito'y. Dua dagiti anak mi nga agad-adal dito'y. May saak nga engineer. Kat uray no nakurapay ti pamilyami, napagturpusdak dagiti naganak ko. Adu a sakripisyo ken rigat tinagdalanak, sakbay a nakapanak ditoy. Pinagadal ko ni Mrs. ko iti nursing, tapno nalakak amaala ditoy Canada. Agpada kamin, anatalgad ti trabaho na ditoy. Katkas iti napagsaritaan mi, tultulungak ti pamilyak. Ditoy anang rugi ti problema mi. Bueno papagayam, intay denggen ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Henry. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Oh, anya nga ating, kumusta? Nasayat kami mo't manong. Agyaman kami gayam iti impawit mo a kwarta. Nakagatang kami iti wheelchair ni tatang. Kan naipacheck up ko mo't ti mata ni nanang. Nasayat nga rod no kasta. Manong, kaya't nakakano a kasarita da tatang kan nanang. Henry, naladaw akon. Jenny, agdrive back namin ita. Sumra kamin kinimanang mo iti trabaho mi. Sakto latan ti umawag inton adawaras ko, ha? Kasta ka di, manong? O sige, taibaga kadakwada. Sige, bye. Bye, manong. Pinauitan man gaya man ida. Nabayagan akid-kid dawan daray jay kanyak. Amo mata na na-stroke ni tatang. Pandaram kit inti kotse. Kani, maladaw akon. Makaparurod. Big-bigat a pir-jam ti agdaw ko. Dito yak man pa'y balayong agpalamiis, Uncle. Ay katun kaanakan. Nung nalamiis mo ti kunak dito'y Canada. Perme ti lamiis na. Ay, gumurugura man kanya ko ni Aurora, Uncle. Kasta talaga dagiti babae. Lambingam mayatan. Sa balimot da ito'y ungat na kanya kita. Manon nga aldaw adi na kasarsarita. Di na paikit din kayat ngagkaida kami. Amangan mat no aginaw. Ay, namuan na ngamin ngay nikak iti kwarta datatang kananan. Ayun gaya. Kumusta dan ije Pilipinas? Mayat dapat ijay, Uncle. Ngam, kanayon lati pa nagpa-check up dananang kan tatang. Iso apaw-paw itak ida iti allowance da. Malaksid pa iti pagpadoktor da. Nasaya at nukasta, Henry. Takaasi ti biyag da ijay. Day tangarod ti sana maawatan ni Aurora. Kaguranak, nutulungak dagiti naganak ko. Imbag-an ni Aurora. Tasigod nga adda mabalin ti pamilyana. Saanan ang masapul apaw itan na ida? Ay, adyak man na mo, Uncle. Napagsaritaan mi ididaytan. Ngam saan nakmat amaawatan ita? Agipaw it kagamit ti package ije Pilipinas. Para lang ije balay mi dayta. Ay kat na yun ang matan na iti para kadatatang kananang. Tulong ka kadi. Para ije balay mi laang dayta kunak. Di mo na yun iti para ije balay yo. Unay ka matan bakat. Pau-pau ita mat idan iti kwarta. Saan ka di? Naimbagkan ka Tanasaliwan-wan ti panagbiag ti pamilya mi jay. Tada trabaho dagiti kakabsat mo iti Pilipinas. Wan ta professional da amin. Dagiti naganak ko. Saan damutan ang makatalon. Gapo talakay kan bakit da. Ay na, aglisi ka man dita pag naa. Tado pa iti ikargak dita package ko. Di mo lalaukan ti kukwada iti balayo kunak man. Di ka madanagan, Eddie. Taipost ko ijay group chat je batch tayo. Akasapulam ti tulong. Sige man nga, Roderica. Kasapula ka talaga ti tulong ita. Sapay ko mata maoperaan kan. Uwan nga, Rod. Barang adda tumulong dagiti batch tayo. Dahil ito yapan nakadisgrasya.
Teka karuan apa sama kinibiyag ko. Ay na, di ka mapukawan itinamnama. Mamati ak nga na saya at ipanagpuspuso na at tumulong kan ka. Hello, Jenny. Manong, nakasaritam ka rin datatang kananang? Wan, Jenny. Naragsakak. Tanakitak ida iti video chat mi. Napigsadan. Wan, Manong. Makita katlim mo magkamat. Ado nga minti makmakan dito eh. Kasta ka di? Ni Manang Aurora ngay? Apay adi mo kadwa. Tap nga ag-video chat tayo. Adda trabaho na. Nabayagan ajak nakitkita ni Manang Aurora. Jessigo da lang nga na. Isulat ta tilanga na ita. Nakamisuta ka na yun. Allah ka, Manong. Apay nga ibagbakam ti kasta. Ang mga numanggag na ka at apaon na ka. Awan ti pagdanaga, mading. Tada iti trabaho na. Uy, inopen ko itay-tay group chat tayo. Adamat nangyagkan ka. Henry ka no tinagan na. Am-am mo? Henry? Kinitak jay profile na. Ijay mat ka na, dati ayan na. Uwan. Kabats tayo di na ita. Jaklak-lako itinatang ijesquilaan. Yan ako tong. Aywan, tadagi tinaganak na, manalunda. Nakapangaya man ijay Canada ni Henry. Bayam, tano agchat kami. Ibagakan ko na tinapasamak mo. Barang matulungan na ka. Uwan Amom, jak idi maawis nga escape kami iti klase dahil nga Henry. Kabutang na pa iti arak. Ha? Kasta ka di? Alam, kita man langan niya. Di tayo pag-arupan ang makapangayam iti Canada. Hello? Hello, Aurora. Ni Uncle mo aperting dito, uy. Mabit lang tayo bak ni Henry. Oy, Henry, umay ka man dito, oy. Imawag ni Uncle mo aberting. Mayan. Ni Uncle mo. Hello, Uncle. Hello, Henry. Adda ka di wayam. Apay ka di? Naigalisak nga main ijeban nyo. Adda ak ita dito ospital. Umay ka kuma. Uwan, Uncle. Sa dino nga ospital, ta umayak adagos. Na ospital ni Uncle ko aberting. Nabanugak. Diyak kayatan ti rumwara. Mapanak iti ospital nga yan na. Ingka lang, ha? Di na ka di kadwaan. Nabanugak nga rod. Di ka di makaawat. Sige. Inak nga rodan. Oy, Henry. No dumawat ti kwarta day tanga uncle mo, di kwartam ti itad mo. Amukmat kat. No kasta ti bagada, kasapulan da ti kwarta, iso nga inayabanda ka. May kadwa nga minda ito, apan nakadisgrasya, baraok. Wen nga rod, Uncle. Iso nga gananad kayon. Mabain akong ken ka, Henry. Ang amno mabalay. Nayunang pay laeng, di kwarta ti kasinsin mo. Tapag tira pay. Wen, Uncle. Mabalin lata. Bayadan nan tumot laeng, no makasweldo. Itad kun di kwarta kada kayo. Tapno marugyan yun, ti panag-therapy yun. Agyaman nak, barok. Alay, agan-anad kayo, Uncle. Imawag itay ni Henry, kaya't nakakano ang makasarita. Sige man nga rod, agsarita kami. Nabayag kami ang nagchat idi kalman. Nasingpot nga mi ni Henry. Oh, iso da ito yan. Sumbat namon. Sige. Hello, Batch. Hello, Eddie. Kumusta kan? Daytoy. Adak dito ospital. Di kan tumat ngamin nagan-anad. Uwan nga rod. Naibagan ni Erika kasapulam ti maopera. Uwan, Batch. Tapno agsubli ni ti normal ti biyag ko. Di ka madanagan. Tulungan ka, Batch. Talaga, Batch? Wen. Uray dinanog na kidi high school tayo. Tulungan ka latta. Malagip mo pa ilagayam da ita. Wen Idi nawis na kaginom tayo. Ayam, di mo matkat aginom. Idi di nak maawis.
Tinanog na kon. Batch Henry, imbagkan ka, tada kan dita abroad. Ado matirigrigat ko iti. Ang amit adda kon dito ay. Iso atulungan ka. Agyaman ak, Batch. Adda papanak. Italang agtumpong ti day off ta. Agdate ta kumamat bakit? Ay sus, agdate ka asiksika. Sa dinwaya ti papanam ta umayak. Kadwak dagiti gagayam ko. Anya ka di ay ti pagkaskastaan, bakit? Agasam? Inikam manan iti kwarta ni uncle mo? Utang na dayjay. Bayadan damot laeng. Diyak kaya ti kastangar aramidam, Henry. Tunggal adag ka sa pulan akabagyam, sikat ti asit ganda. Anya ka? Bangko? Aurora. Ay, hindi nakman sagit-sagitan dita. Sige, tulungam amin akabagyam. Tanuma-uma akken ka. Agsinatan! Agyaman ak, barok. Tanaimbagan ako. Maragsakan ak, Uncle. Tama kapag nakamanin. Dakla talaga titulong mo kada kami. Awanan yaman na, Uncle. Isu nga imbagak iti kasinsin mo. Anayunan nati ibayad na kan ka. Uray sana yun, Uncle. Saan kan nga agkad-kad? Ayaw gaya. Addan to ti Thanksgiving intong Domingo. Makaumay kayo ka di iti pamilyam. Makaumayak Uncle. Ayabam ni Aurora. Ay, Jack may pasigurado ang makaumay, Uncle. Apay nga ay. Ada trabaho na. Kasta ka de. Da kaming tulangan kadag iti ubing ti umay, Uncle. Bakit? Agim imbitar da, Uncle, iti balay da. Ada trabaho. Kanayon latan nga da trabaho. Kaya't da ka kumamit ang makita dagiti kakabagyak. Awan ti maitad ko kadakwada. Apay ka di akas ti panagsasaom, ha? Binayadan ni Uncle ko jay binulod na kwarta. Kat? Anya manan jay intad mo ijay kabatch mo ijay Pilipinas. Anya? Nabasak amin jay chat yo iti Facebook mo. Anya ka? NGO? Aurora. Ay na nauma akon, Henry. Agsin na talangan. Ania. Kumusta kan, Batch? Ayan mo. Adak dito balay. Kita ama. Nagbiti pa nagimbag mo. Batch, agyaman ang ititulong mo Awan anyaman na. Daka mo, kasano ka makapagyaman kan ka, gapo iti kinaimbag mo. Asino kumati ak titinulong, no saan ada tayo? Itilak si tinabayaga panawan, kahit di ka nakalipat, Batch. Si Kalata, dyan amok Henry. Anapakumbaba, kinanos. Lakid di. Agpaimbag ka iti husto, Batch. Oh, Henry. Apay nga adda ka dito'y suli. Mapan ka ijay ayan dagiti kakasensin mo. Ado ti arak ijay. Ay, kaya't ko ti agmay sa Uncle. Apay, adda parekot mo. Ni Aurora. Mayat ti panag-swimming dagiti anak mo ijay swimming pool. Mayat kuma no simurot mo't ni Aurora. Gumurgura pa ilangan kanyak, Uncle. Aging ga ita? Huwag nga rod. Anya aya ti rason. Kan gapo apang gurguraan na kan ka. Simple lang nga ba Uncle? Responsable kamot nga asawa. Kan ama dagiti anak yo. Di na kaya't atumulong hak, Uncle. Day tatipod no. Kasta ka de. Angem, sigud matakastuyak, idi pailangan. No adda maitulong ko iti panak a tao, talaga tumulong ha. Ammo, baro. Am-ammo kan. Idi pailaan, ket kastakan. Ngem dinak maawatan ti asawak, Uncle. Wanya, kumusta kayo dita, nading ko? Nasayak, Manong. Anda kayong may? Nasayatak met, ading ko. Ket, kumusta na ng kantatang? Nakaradkad damat latang, Manong. Amin kami. Damdamagan nga rin datatang kananang no kaano kayo kanong agbakasyon. Bayan, ibagak na itakin ni Manang mo. Manong, nadamag mi mataplano
kano ni Manang Aurora nga agbakasyon. Kasta ka di? Iso at damagagmat kan ka, no sumurot kan tumat. Ay, nung amin nagbakasyon ni Manang, tagitimot la kakabagyan nanto, tikad kadwana. Saan kami mat ngamin close ka ni Manang Aurora? Tsak man ang muno, apay. Ala, bayan. Tapagsaritaan mi kinimanang mo day taabanag. Happy anniversary, bakit? Idisong di talam ni saan day tasabong. Aurora. Di na man arakupan. Ladingitan, ngam agsinatan. Anya? Iyakar kong dagiti gamit ko. Agsina talaangan. Aurora, saan kumamata kasta? Ladingitan, ngam nakapagdesisyon ako. Sa bali ita na balay, ti pagnanaadan ni Aurora, Mr. Lonely. Saan kami ngagsarsarita, gaputa di nakayat akasarita. Ket ita, pagsinsin nublatan milatan akalangan dagiti anak mi. Awan mabalin ko, no di na kon kayat ti asawa. Tuy pagayam mo, Henry. Pagayam Henry, awan makitak amadi nga aramid mo. Tapno lumami iste asawam ken ka. Managtulong ka kadagiti agkasapulan iti tulong mo. Ngamday ti saan akayat ti asawam. Nupay kasta, ituloy mo latta tinasaya at akababalin mo. Tati Dios, saan amat maturog? Isunto timang supapak ken ka. Ket sapay kuma, tamakaamiris ti asawam, ket maurnos yun to, ti relasyon nyo nga agasawa. Bueno papagayam, ingkay nangigan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ti pagayam ang nagpailinged itinagan a Henry iti Ontario, Canada. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.